Dobar dan, dobrodošli na vikend Overlanding Srbija. Evo nas na Zlatiboru. Došli smo na Ribničko jezero da obiđemo ekipu koja ovdje kampuje. Nažalost, mi ne možemo da se zadržimo. Mesto za kampovanje je prelepo. Znači, jedno od boljih mjesta ovdje na Zlatiboru što se tiče kampovanja. Jezero je toplo, lepo za kupanje. Prilaz je malo zeznutiji, ali ko ima 4x4 može da prođe. Tako da preporuka u svakom slučaju, ostavit ću koordinate, pa ko voli nek izvoli. Ja mislim da je čak i ostao uključeno snimanje na Wi-Fi. Tako da bit će postavljena i trek na Facebook grupi. Vidimo se u nastavku. Evo, došli smo malo na Zlatibor, na Ribničko jezero, da obiđemo neke drugare koji su ovdje na kampu. Jedan od njih je i Slobodan Rogić, koji je administrator kod nas na Facebook grupi.
Tako da oni su ovdje već od juče i ostaće do sutra, međutim ja zbog obaveza nekih moram da idem. Ovo je kamp. Uživancija.